970. Cap Suselo la Article 244A ki B ili tompan autonomous state ng PG Pulo Karbiang Law la Vendimha Sao Pan joint legality separately pulo aman non anta ng PPD कि के क्लेम नहीं है तुम्हें इलेक्शन के हाई तुमसे क्लेम नहीं है ला पेलोंग ये बन के इली तुम्हें डेमोक्रेटिक अदे लामा सी इलेक्शन के हाई तुम भान पुपे ते अनुरप्रे भान की पुगा लिया वेलो लगे लासी alang litum han ke langun puta kalilo thang da kalilo laga lo long aron long si ke tok du kok lo laga election ke hai tum si claim nang ji autonomous state ke wan ya pan setan non anta alang litum hala 280 alam bang ke ponchar ke wan ya bang pan ke alang litum claim red lo la pen 125 amendment bill silam la ta puthak thak hala पंचायत की पीजिया फान ऑटोनमस काउंसिल का पाविदेतिया फान मांगे क्लेमरेट लो लापेन नॉन क्योंकि दामतंग इलेक्शन होता पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेन अलोंग पेंटा ऑटोनमस पा हो आलम थे मांगे वार फिट लो तेतालंग लितुम लाई हुई के तांग दे चेतान दे चिसोंग से अलंग लितुम रिजाइन जे तेताकी पुके ऑटोनमस ते नितुम तनांग ही पुबो अमन क्लेम के दे लसिनी लितुम बांग के इलेक्शन दा हाई उन्हें दे नॉनी तुम बंके सेता अनके उपाय वेदे लो लसिने तुम अनका चपांग चिर तंसी हंगर स्ट्राइक सी के बीट लो ऑटोनमस स्टेट ना पिसराक नहीं वाला नंबर 1 के लालू Tangte lanon pai tarik trokoni vijar puta kachisong mate isi yang deng konji pulasi la nali tumben kene la pu kachira dunduma mate la political kapra political do ale jundu lagi APHLC तुम थंग दा के राब दुन अभी अथेमा लगे के जापान के बीजेपी तुम से के जापान ला तुके नंग लितुन दाते नि ने lang आके हाई तु लिराम रोंग हंग अमे थांग मसी पब्लिक मीटिंग लोंग ना निंजे लो ला बांगसो ला PGR लोंग eviction fan chesong nangji puke alang lisi ke toy la pen poisa ta alang lisi pidut pulo amat ini tumange chini dun o eden maneli tumanda dun lo ahong lo bon pulo amar alang litu election tang det lo te eviction popo ma eviction te det lo amar non ke claim tho bangke la APHLC long youth atum do la masila APHLC long pen youth atum apan katerek control raham BJP long gachi PVR dia fancy la so PGR eviction nahi pu kachi song la bake atema BJP tum aja kong do et lo ke election pen ja kong piet lo mandate piet lo la pen eviction nahi pu ke Assam Land Revenue Regulation 1886 Rule 18 fancy claim nahi la ke ni tum hang jo ben le claim basically rada tum hang jo lo te allo lo silam nangi lo ting claim nangi pukali la ke rada tum ke hang ya kam belu la ben hang no den lo election la pe haya kam claim net lo gente election ke hai tum si la ke claim nangi la alam athege lana la posi la non thro atarik procession namji pugela ni tum APHLC tum thang ka cherap do nabi la ben la ke APHLC ka pi phukia bansi la ke claim chona la pehla youth atum BJP long ki BVR dia pan ate youth atum nge chini da bo BJP birudhe la ruling party birudhe ningje lo te ahok lo pusi tin pahatak do dun bompo sita paninge toy ke la ruling party to masi paninge toy lo hala tum long la youth to mangi BVR dia pan labang so long kato we tum ta sar ang tong kita khara lang li tato ta sila bang so puthak na li tum pen pini wikima ni litum chini ni alang litum do dun lo ne sta APHLC dunge do dun ni tangte lai chening leng alang li pulo
125 amendment la pachun chetik ka jara sai tak lem ponun e pusalang oh la six schedule lagi amendment akam David lo le amendment six schedule ating men le claim non hala paragraph 2 sa paragraph 7 pen Allah selam serak no la hello ke claim nang ike lakan la 280 abang si ili 6 schedule tum khan ka kimi pusi police la bang solong ko pana hob alang litum autonomous state hang ing tum te la posi 280 si ke me puro atiba 280 along autonomous state alama ve sita 275 along autonomous state ke do alam pu hala ta bangke 244A pedo nangi autonomous state silam nangi po bang 275 along do 275 along pensi ilitum phat India government consolidated fund pen ilitum man poisa nang do vertiti la por non da poisa nang lubong lang non anta 275 pensi la penhala dake autonomous state silam nangi po alam ta do la sinon lai chan ingle ga tu ke la ke autonomous state nang ni pulo la si 280 nang yi puwar puwer 280 ta nang ji hai nang ni puni tum pupe 280 long hala finance commission po alam do hala finance commission po along jong si finance commission atum recommendation pinangji pulatagte ilitum bhanda recommendation along pinangji pulatangte lake paragraph sub clause 3 clause 3 lapen sub clause E along union state lapen haladake tok dunangya bangke autonomous state or autonomous council pahala dak tok dunangi lan ke la 280 la 280 along la pilut dun te la ke chok lo anke ala finance commission atum poisa ilitum phat nang pita mi walam dei recommendation budai nang pita mi budai laga India government dum nang pima nang pipe machini ne la mangi laga atema apoisa ke finance commission tum apoisa ka prek lege do validat ke lato poisa ta finance commission na tum recommendation ki pidon poisa ke thagi buga hala consolidated fund of India hala da pan sinang thagi kente ange hala consolidated fund of India ke hala so fund pen ke 275 pen tam lang lo me ke hala ke tangte ASDC ke 6 schedule ke long tang lo kasi 6 schedule alam ke ningke barang lo tan thang barang ni lo pusalang li nilito alang li ano jeperi nangji nilitum 6 schedule le ke hang lider le 6 schedule long eto chini lo ke long a year di bolo aman nilitum 6 schedule akam man claim glede hello hala fundamental part lo hala paragraph 2 sa paragraph 7 ating pen election ke pedo la pen voter list ka salam man Allah salam lede la hello fundamental lo la fidola hala paragraph 3 pen silam na lang land law ta silam le det lak ke son tak tak si do lang lage ka silam na ilang sita fundamental land law le silam sita hala account sila long kang ni tung yong si ke chi to mi ni rong lo te lage ko po si silam po la si fundamental pula te lage aputa bang lo hala clause 2 sub clause 7 la hello ke jeng si lo la si ke do ta paragraph 2 long si ke do lo kente paragraph 1 ben ke lage autonomous district silam lo autonomous district kachari ji de council nangi pulo council ko boson so ke form poma huwa bangel lage paragraph 2 sa paragraph 7 ben 6 along si ada ke tok do lo ke la si hala so Allah bang silam det na la afrak autonomous state la pen 6 schedule ko puthak la bang song bong kwan difference do lang 6 schedule लगे ब्रेक पिक लो autonomous state पे 6 schedule के लगे किसी मिनी constitution पुलो लगे किसी डेट असु की मरोन पुलो 6 schedule के लपेन हाला autonomous state article 244 ये हाला का article हाला बंगे constitution के लिए हाला बंगे article चनाना हाला बंगे सेटा हाला सो article चनाना अपोची अमेथांग के हाला तम state तची क्लेम उन्हें लसी 6 schedule paragraph 220 pensi autonomous state silamji pusi article 244 ye long ke tok tangte la PGR lo ke do jasamet ta kichi ke be khai tum mane tuman thali nahi pu lasi council pen thali le rek lo lasi la sob tharan tum
kupi ke song deng Ni litung pini da che song lo hala dak do ya tharli nangi pulo. Ni litung election hai hedat langadi. La si tharli nangi pohon lo ke pudun. high power committee seng pon lo bangso pijar bijar long le long ke aron repen gitu tong tharli at nei pusis tame bangso high power committee seng da fit high power committee teng ke claim una ja kong theng pe rong ke edam chot la pusan masa High power committee tum theng pierong ki edam la ben hala encroachers tum ban hadi hemsu ki pidam okay claim ko bangke la ben hala sarke phangcho long lia bangke la eviction tami ke di along ka pre claim klesita sarke phangcho long lia long bangke bihari tum han eviction nai bo high court order da dolo ke hala ke eviction tami ke hala ta eviction se la ben hala tum pulo stay order si one dead lo pulo stay order ke one ahur high court along la bang inquire rahinia tu bihari bang inquire rahinia tu court case ke pidam hot ilitum council standing council mane standing advocate atum hadak high court lo masih dulu halatum ban ko pilo pidun de pidun de penoposi 5 cent det penoposi halatum otor stay order pache one det loke lage CM masih dunri pulo lage stay order pache one nai pulo aja stay order one det lo ki one ge bang hini bang koi rahini be ka eviction nai ke bang harus sirke pubu hala bang harus sirke le bang harus ner ke pan eviction no nente bebos selam le de hala stay order ke do tuman ge baru lage order ing hong na ko hala baki dala kapre tu man people eviction te de Karbang lo Thomas Council si mami thang thur tutsi flex poster ke hada ke pa bondam pinangara tong chethan mang isi lam kan fangsi CM ke chepaklang chot pula bangsa lam patak pilo sar puje kalang lu bonon ge hala apostar ta insect lu pubo si election ke hai ti ke la bo si alang tu man eviction se lo lage ilile yong he da procession silam sita ilile yong he May dodon sita rally bi sita la pang eviction silo high power committee ko pilo claim nang po si kindulo order do eto Assam Land Revenue Regulation rulong pu si chipula hai kadu ita binong la tuke APHS long itu an tuke la nang chikroi dun de det puke nilitum ilitum de dat ilitum kan ipong tum de lo karbiang long rat atum mata siniat puma bos nilitum mata pot athema ilitum non dak is karbiang long adisi lake kapre kalilo non kite ke dam tang MP kilik Omor Singh iso ake hai alang li hema sormat lo ase alang li hema sormat lo posila ke Omor Singh ko pimagi pualam ti artunang ko asila so teng kan silin teman pi nang kroy dun de son si teklong lo sida mil tum birta long tu bangke penap dik nini fan bangke nil tum han permit nang pilo busi ni tum artlong lo la panil tum han permit ki pi nangi bodan itu mat thau athema nil tum information le bichot ta chok non 144 le dak dota kali hang da kali upine suluk sudak le dota kali hang da kali aposi information ki pi teng banil tum banang padulong lo blonde landa itum chok lo busi itum mat hal lasila bangso kachisong nili tum Dakar Japon ke lake kangton bok di kali West Karbiang long tame tarik ke thompen tarik li kali te tarik poan tame nili tum la bangso hunger strike haladak tame West Karbiang long la rongkhang la pen amri ILC long tame tum kipi poni pan esik pon lal kadom pajelo ini ni tu ipu rong celana lo hunger strike itu dopon lo people sini tu hunger strike donan kok ate ke lalo mane inkan hokep tu selo oton masjid ke diman Karbiang long pen di mahasab farman kita BJP tu tripul engine sorkai kita latung oton masjid wan tidak Karbiang long pen di mahasab farman Mas ini tu minggu pik, tapi upaya ini tu lah hanggar strike dengan kau. Ate rong asal ke apa yang ta cepat dulu, dia di situ melongkar wan tekbo busi. Apa yang ini kita dulu dia siap parti pada. Kita latung dah wan, kira.
media long ta thandak lo ala XCM Johnson be hai lang lipulo ye compromise that join torong pike la autonomous state amendment compromise that state sarkar tunte mane paisa join that apo ya lasi amar latu manta autonomous state ke ban ketel wan unja polo hatum da aprang ke la council da AFDC lo la pen MLA bang foda AFDC lo MP da AFDC di MP AFDC lo parliament hoda tida la tum da join torong ti goson ke matha ne anje kelele leson rat tum han kang hon he kang hon dekte ko ani rat tum la ka song mari muni ki ti state amendment ko ani gari pen da accident ko ani munin ahemadi kanok nuksan hal bangke mathang grang la join torong ti bangke jadi autonomous state compromise that tuti Johnson be ga ke media long patanga lasi itu mantala itu dhorna donang ko ni tunta mane non nitum efficiency partian well la itu autonomous state Iwan tinggi bangke. Jadi akapre itu bangke autonomous state amend the NIH. Non la BJP itu dah longsi autonomous state puji. Amend kata autonomous state puji. Kita ha parliament long bangke la tu state alam India hai hede. Tisong dun hai hede parliament long bangke. Lama si nitum ninggiri lo ni kabielong rata. Asi itu la di thong farman itu angkal tak di polo asi non pinap dikta dolang itu asi pen isia appoint tulan do nitum la so kadiman hadi ladarna tun teklongji appoint muka asi itu asam itu asam government tu tak karbielong pen di mau saulo la panchayat na biji pula tu ayi dingolo kita la so make ni tu mange sidon deke dake 6 schedule area bangke panchayat bage nang bidu dake mithang ni tu 6 schedule mithang constitution du lake 6 schedule putela isi mini constitution lasi so sinangarai ni tu tribal tu bangke 6 schedule sinangarai lasi 6 schedule area longke la panchayat ke kitia tu nang bidong le la penit ni project lasi la so bangke ni tu ke strongly oppose la penke ni tum la dothelang ni tu ke demand ayi ding pilo la pijar along le bihari bengali tu illegal pen de bom hada introsar la penke la di kodelo kironi long lo la penke da uttar borbi long tala song talo bengali bihari tu introsar dakta pijar long le ladakta eviction sila lasi lahai prabdin pen eviction nang ipujala la pen dodulan dak di pure re koloni long tha ladakta itu order dolo supreme court pen order do thale nang ipu sita latum non tuani ta re koloni long tha latum eviction kuriri la BJP tu jadi nitum lahai rat akisung do mati rat lahai thale nahi pura datna timan do masini tunka la dhorna donang kong jadi to tulang kapre ka point to la ni tunla mo itu mos 2021 la so 3 part talk la tum kache talk do India hilo plus 2.3 la so banke abolis ni la da banke ni tum project hilo la pen 2.9 ta ni tum banke chidon de ate pima ladak ni tu make lock setan 2.3 2.9 mang ni tu make jikunu upai da ni tu make don't people strongly oppose ni tu make